NILAINI October ni khat tu Nisim ding Isaiah alian kwa aneu ni pansagi Khuamial sunga apai mi te in khowak lian pi mukhin tai Isaiah alian kwa aneu ni Khuamial sung pan Pusuak tembono khat pen Nigeria tuipikil dungpan tai som ni gamlat na a kibungin tuipi toa tum sukhi tembo na se mi som le khat tui kia a Thalakna anhuan pa Harrison objeba okane pen tembo sunga hui bidinga kibol inde no khat to khain to sunga luthi nekle don ding in kola thol khat bek naya dan meini anei te zong nai som ni le li sungin atha be hi ni thum sung ama guak launa to tuipi to Khuamial laka ok chipi lungkema ma in aton chip khiu kheu lai tak siluang la khedinga akwante in tuipi to ama amu chang lamet na nei ki hi Khuamial sunga nai som guk sung ama aguak omchi mit khai ini bol chiang i khaset so khi thukan te kyang again na a turong ma mangseman lai linglong lai lai chi thukhata toa ahon khete mei tangin Khuamial sung akap chiang anuam zia ding na lungel theyam bangza in nuamin lamet na nei ding kamsang Isaiah in Messiah hong pai chiang in Khuamial sunga apai mi te in khowak lian pi mukhin ta hi eigel tom thu te sung ma a okin Khuamial thuk na gam sunga ateng te I hangin Jesu tungton in khowa khong tang khezo hi Crispin leitung khowa hiya eite in khowak nun tak na nga khin hi manin Khuamial ki tang na inei non ke ding hi lamet bein pangpa ki sakna to ilung ke thei dinga a hi zongin pasianin khowak a hi lungnam na thu hong tel thei sakhi Jesu in Khuamial sung pan hong Pusuak pi in alam dang khowak sung hong lut pi hi bang chinam Khuamial tuak ngei na hiam tua sung pan hong Pusuak pi ding Jesu khowak bang chikisap na hiam kongit pasian kanun ta na sunga na khowak ka kisam hi katun na Khuamial sung pan hong Pusuak pi ta in amen